Gama, Coláiste Pain. Ceir mí maithagos go bhrá. Ceir mí maithagos asocht an aglah fiog seo a dhéanamh linn aniu? Tá Podchraoladh now. Níl sé denta go fáil, so, you know. I'm expecting came back an Irish man. But the Podchraoladh, yeah, pizza. Go híteach, so tá Gerald chun tús a chuir leis an céad ceist aniu? Yeah, so lehain chéad cheist ná an chuimhin leat do chéad chóirsa sa Gaeltacht. Is cuimhin. Is cuimhin a bhád ó hin a bhíán, but is cuimhin lum gama. Is cuimhin lum taistal bhí má bháim ggéire go racha mé ar chuirsa saoire sa Gaeltacht go bhór go raibh mo Gaeilge ag sleanú sa manscoil agus níor mé ró tóca leis an smaoinemh. Agus bhí mo grifar tréis a bheith Conamara ar chuirsaí saoire and just na rudí groisi ginse them a bhí go hálín faoi níor cap mé groisi sin go hálín ag an am agus mé an malad ógam lá clia. So arénos críicní mé a dulgadí áit ar ban Rosmuc and bhí me anmhórtha níor fumigh sé roíntach so le neacha me ann but buin me ansoltas agus so was cuimhin gomá dul ann agus níidir go sé deire meheh bhí lá bhí an current down the crave na current down ar siúl an lá sin bhí tréis Braonáin an current down ar fád tús go dtí an crave agus den tain rud a bhí me bhórtha faoi ná mai me an an crave a eáil an ihe sin ar níhe daní sin ar landálum ar Rosmuc agus curú an úldún go lua nach mai me Braonáin an crave so me réile na mália feáil agus imach lo mar ras bá clia na Braonáin an crave but don me quick le dé an raibh television nó we should shit our father down just the road category of a Braonáin and Glypha. Right. Yeah, so be econom shin. I didn't show my piece of stardy if I could bleach a shot. Sheelingur Milan Nigate up to Shay. Grow Kate Crayla, the TG Cahar or television Gaelga Maravisa Flan, Egdini Jonacha, a bigger a station television new a bunu. August is the Niji up to Shay Sheelam. Yen she'd crail at the horteg and the sort test card trust er and gown to shin her fad agus vidinian on a focus er in the telefish. I think I should be me glachach yena, but we should get with a free all agus rudeg a new winter mach. So Sweeney er shin nur the major tour to be in shin contest mar of you got to mar need to go to shave, but we should the riger and kujela and tear again off. So should piece of started. An dair ceiste tá agan déit ná chuir é an cuimhneáin is fear leat an Gaeltacht. Oh, is stocha like na daoine difriúil go méid tréis buúla le thar na blianta agus is daoine níos mó na ein cuimhne amháin ar imeacht amháin a tharla nuair a bheith swinine siar ar bheith ag freastal ar cuasaí sa gaibrú cuasaí thar na blianta tá swinine siar ar na Kate the meal to dini adultery the clicking of the búla harna blianta sin agus dini inta gar fad agus winter na Gaeltacht a cohort of freshen agus bechtán ceanna go mar an Gaeltacht Rosmuc agus ar na dini an a Conian agus an bailach a dogan siad faoi agus bhí me Coney comma Gaeltacht Ráth Cairn a feith ceir do big Venus an no depression so just it's mod an sail sin agus hatan check morlam agus an ábhar sin an bhfuil Gaeltacht nó áit is fear leat. Níl well there is so good tá ceanna go mar Rosmuc but is so good you know tapíon Ráth Cairn go mórlam agus tá lán cuií ínta gag mo bheith Conian sin agus camitréis sem má Conian sin so tá másc an de sin but is sprálam dul go dtí go buidor chumá agus is so go beidir nach an taithí céine agam ar Gaeltacht eile cosúil sin trí Gaeltacht sin but tá rud éigen a churann mise or ma anam ar a húgus nar Thomas a Gaeltacht so tá sé Jackar Kirshi sí anatá sé. Tin go hálan. Céim taithí atá agat is leir bhfuil glóir taithí agat leis an Gaeilge ach go híh idicéis agus fostíocht de. I dé deisina na? Yeah, deisina, yeah. Yeah, deisina leis an Gaeilge. I mean, nuair a bhí mise ar scóil agus sílim go mín se seo ráte go bríalta nuair tá daoine a déine dul ar scóil agus tá daoine ar changa go difriúil agus an cóga me Gaeilge ann agus scarf mar sin nach meid seans a bhhaid níos fearr agat do mud a gro Frankie seagat ar Garmánis agat bei deis
níos fearr agus na posta all. Ag sinna bhí ráte linn ar bhí mis ar skull. Ag sinna gams na hoptaí bhí si de rálinn go mai ladúin ag dul ar immercha. Sin an ceachta bhí mar a fálam sa céad agus darbhlíonn agus a bheith réile sin because bheith gang mór agin a dul ar immercha agus go met na teanga seo tasta wen. But ar riar a brana siar ag an am sin agus ag an am seo, má tá gaeilge agat, tá wad níos mó seans agat post a bhaint má, más nach chu agus a gaeilge agat ná ein teanga eile gur féad le ála chat béle ar nóí ag gata sa tír. But David teanga eile tá méid sin deis ar fáil sa tír agus ní dóm go digan daine sin ar beidir go dosan siad ag tuiscin sin ag teach de drone a thir teiste ag dúranta tá si roihéanana go gur roiint daoine. But tá tú fast deisina, má tá spéis agad a bheith pléile na man, má tá spéis agad a bheith pléile idicus, agus go leor rudí eile ar nóí tá postan ann in astruúán agus eile héad, but tá go leor deisina eile le leor sanspéisna taobh hir den a postan sin atá ar fáil sa tír agus ní dóm go digan daoine bhfuil na deisina sin ar fáil, but is cínte bhfuil annachcuid ar fáil dit má a gaeilge agat sa tír seo. Agus mar sin an ceapan tú gfuil an gaeilge ag fás nó an ceapan tú go si ag laidú sa tír? Well, tá man an rálah bhfuil sé fás agus a fág man an sin rálah ná de bhór me is agus a bheith pléile se gaeilge go fada seo. Tá man an gléin siad social history gap mer. But tá mis an brana siar go dtí an brim a dhéagor san ar bhí mis a dhéagor na hoptaí bhí níra mór an a thorú leis an gaeilge sa tír a go háir le bíneoga bhí na Hadaus Flowers a bhí mar bannaceol an bór agus bannaceol an sco. Bhí siad san ag déanamh fógaí ar an telefís cotton fáine. Sin an tain rud bhí tan an ceangailt le mar dégor sa tír ag an am. Níor a TG Caharam, níor radio Rirá, radio na Lifa, radio Fáilte, go leor den a rudí atá fáil inis ach dar nóí tá rudí breis ar fáil ar na man hóisialte. But ní raibh na rudí sin ann ag an am. Ag tá an rud treis fás annachcuid ó chin agus ach go háirithe i measc an drám óg. Agus ceap bhfuil meown difriúil ag an drám óg is a bhí ag an drám a bhí óg ag mó i mó ísgrúpa. Tá meown difriúil acu le an tá sé sin ag acu an tamar fád. Agus sin an rud a thug an dóchas, tá tún ag sinna braíonn siad tá teanga ag cailúnt an bagáiste beidir a bhí aige gur rud seanachanta nu le héad a bhíán. So tá sé ag cailúnt sin agus is rud antábhach go tógann sé am do rud ag mar sin torlú agus do riar a London rudí atá treéis torlú na rudí ar fád an Islamén sin TG Cahar radio Rirá radio na Lifa radio Fáilte na rudí agsúla atá treéis torlú sin just sampi de ceir rud, but tá go leor rudí na Gaelscoile fásta Gaelscoile tháinig si sin ar fád ó daoine Jonacha ag gur a rud a funú. Agus a lán am Jonach de mi seach an gachar a rud a hosú. Agus sin an fágúil na rudí sinna. So just the vorg will a nation $5 is Jacka Tashi Trace Boss and Irich and Harna Blinta. And it's the vor upper Nadini Shin. Her father Lord and Nadini Shin Tashi Trace over yet Tashi pay the Rudigan Ellis sale and there's a stock of branding she trasto on Bicala or Pay Comas like Gary than a really difficult question play that and Rishi Soiga. So Tashi on top that which is in Trace totally with this. So the man on Jeffrey the echo from the non inch the good fear. Hallelujah. Yeah. Leir tú glór ar an buíocht an sin trí ghailge sa tír, so bug mé ra idicus ach céird é dóhorm ar an ghailge a bheith mar ábhar roundacht an orteist. Yeah, so is ceist a bhíns caite amach ag na man gomininic bhín siad ag gur rud a phlé mar fecinn siad dheomid pí ámas seo le daoine ba sé conspód a chuir sé daoine trid lena chéile agus léid. But ar ire is sort ceist breigach atá ann. Ma branimid múna na gaeilge sa tír tá sagin bhfuil rud tep treéis torlúin sin Harna Blinta ar fad bhfuil ar fá aigen beidir gur cuivan a bógra bhí an telefís roiin bhíon ó hennig Carlsberg an sin faoi an na lads seo sa Brazil agus dúirt siad aber aigen an gaeilge linn agus dúirt sé bógra Charney Dola an Cockamillish agus na rudí sin ar fad. Agus we got going to go, yeah, should have made it dog some skull. But the rotating on Braonáin, we care of Lee and Jeg, a cover skull, like a shin and maid, their father of went to mock. So
is féidir a rá, I think ma hosín rialtas, nu ein group of Braonáin an Cormac sé Braonáin an Cormac, tá tep treéis torú agus níl sé gaibrú. Ag chur stop leis an rud ar a ggéir an 5 above áte gan eile ní réite fi sin ar an ai. Agus níl tú daile leis an jackrucht atá ann. So is a brandú ar an rud in Malach is stocha mar dhéir si gursaí lies holistically. A brandú ar céir tá ceir tastal a David agus tá ceir tastal a náit an eile agus caihí an rud a bheith ag gaibrú lena chéile. Agus tá cuman a bhíon dar nóí a gopur leis an nóige agus i ggéir a deisna huirta daoine ghailge úsáid taobh an mud an scoil agus mar gná cheanga commerceáide agus tá grúpi eile cosúlin atá gen an rud céine tá splódar agus tá ógus agus tá fiachtas agus tá chlornamóna mel peristeach an cairn agus an grúpi se ar fád a ggéir an rudí céine dhéanamh. But the rud go raibh sin nasca seachla choras idicus. Agus na Coláiste saora agus an méid a bhuiinn chiads na mac Dave. Flúirseach a thuirt go daoine ar patrí si dana patrí seachtas sa saora. Tá rud éigen an sin atá siimplí go leor le chur le chéile, but it's job mór agus caiithí an tuile bheith ann i Dave ach go háirithe Dave rialtas fan é bhaint amach agus Tá éirasach bhfuil an til sin ann agus sin an fág go muidir chu teisna ar nós an cóga me an ghil go roundach. But it's rud difriúil is cinál a ggéire is a ggéire an jackrucht agus an tepatá ann a chur a bhla tríd an ceis sin a chur agus bá beidir go chuirtar an méid sin ann gur féidir leis a bheith an spóda go síine chur tríd lena chéile. But just is gá bheith brandú ar a malach a tugtar faoi. Agus cínte tá ón an gramise gen an orteis, tá níos mó béim ar leirt na Gaeilge sa syllabus ach níl an méid tá tastal agus fós níl daoine teach amach leis an Gaeilge agus ní rocket science atá ann agus is féidir a dhéine ach caitha daoine bheith oscail agus daoine thuirta chéile an plan sin a chur le chéile. Cinnte féidir go dú seoí Braonáin go nniu seoí an ceis sin sais muintir na hair and ar bhela céin fág go ag smíanamh beagnach like is léir gohfuil neamhór treéis bheith déanta ar an janga agus céin fág gapan daoine inis okay just yom an ré leis. So inis cinnte gohfuil daoine like is rud maithe gohfuil an chunspód ann mar tá daoine dúisiú sús agus rá no like céin fág an corgamáis sin roundach ní raibh sé rí bribh sin. Yeah, I mean it's stoka banan sé le dini a chur swing fi me deran lei been beidir go a number of dini semana tá sás de ra sure is changa mar an blah 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 agus tá sin do ra fan ne ar fad but nur learn de le dini fuintanga tá an chonig fuint na hair er tang agus bralo me nís má kangel acu leis but niro an desin acu agus tá rud mi ceart sin chorga me an desin an ceart sin ag gatain sa tír si den man an Gaeilge airt agus níl tá teptrééis a bheith orthú é sin a bhaint amach agus tá tú bín tú búr a go mín antanga ahras seach ag cinál cúis goire a bheith ag gennneh an comprád seo le daine a bheith ná coppa mille rá éis Caribbean degur skull tá rud ag mi ceart sin so tá tú tá chora cinál pasta sús a tastal ar an ábhar agus din se éis toirú beit a cohortas sniman the visa. An 18 tú gomá chóir go mbeidh chuile vanscoil sa tír mar chailscoil. Yeah, I mean is concap jasata ann níle sagam keiko practicula sa bheith sé ag smuoineh bhfuil na Gaelscoil ar fada tá ann ar ire tá si trééis teach ó daoine instant counter ag ggéireadh mai Gaelscoil ann bunú na Gaelscoilna agus déna cinint bhfuil múntarí ar fáild an na Gaelscoil na Ráthcairn níor tháinig sé ó plán rialtais go mbeadh na Gaelscoil ar fad an sin so bheith áras an sin a bhfuil an rialtas chun rud é gan a bhunú ina mai Gaelscoil ar Gaeilge úsáid an acha le scoil. Bhíon áras bí toirú captain go meic sé go jazz go mbeadh an deisisin cuairdeach sé an deisisin go daoine Gaeilge úsáid ach ag an céine caihamid an sin é a thógal amachchas an scoil freisin agus caihí na deisi caiisi de eicil gur féidir an teanga sin úsáid sé mud an scoil. Bhí me héing Gaelscoil bhí mé scolarán in maiile na Monacha agus anscoil go Joe agus
gweld skull Shan Bunaha agus Kaidan on ord leis skull. Agus stoka is prastal coming a bean go walk me gretan on tanga shot news in archer bit. Agus gretan on dog the McDonald's are pay with him to get a folk or the McDonald's and show. But we do not dog the in chipper. Agus Gael alert in chin. We do not dog the archer bit of some Gael alert. Agus Shinnon chat up the hornic trust the dumb summer day gordix me prastal coming a bean. Agus is a genna normally where you such a Gael shin at the out like Quinton Bagashta agus a genna normally where. Track an dawi lat go bhfuil na gantrúta Gaeltachta I mhaol ag an feather víis. Well, there's a spatial vi me brandware chlor of our TG Caharan shin the Danny Gaeltacht fehe the inside Mulach ever ni Neela vi she her law. Agus vi should go team player na Gaeltacht the lower clow fi na Duhlan atá ann agus na Jackrati atá ann agus is stoke Neelam all up the lore le fragra crina horter in geshin. On ruddy year tasagum go Jackrati in Aku Ráth Cairn day, Cad pan all took at the teha the toke deer canacalish gore coming in chen agus betu on board if he came chunker of chen or chen. But on what is mo is stoka on board to smo agum filar fin is go will on Balakul and see vector makes the tier agus Immerka agus Dr. Marshen agus Guldini Gashiri Fos like Lanum to Fogel the tier and as Queen of Brani Sheer could you gobby the shop of his hope that's encounter Rosmuc agus go Rasha and 3 being their Gion be Tita Morris of course the academy than Shinagobby is hope Gobby is a knee agus and different the Rosmuc 3 being Bisha Upas of the day on gang ogre fad Bishi them have big busing a dul between nightclubs and Sakarua agus Bisha about stuff on your vein busing a dul and your vein taxis down 3 being their gun so to board of fin ganay shin agus kahin dash shin ar fall to better fall the winch about it agus dini tanaconia account here go to board ha go jarma da yenov an account shin agus year my got in Aconia Baltimore agus it's rud nach for practical agus Kylem is rud egan on tog mar Harlin shin so Nimitration cash a ragger to Gert shouldn't in the board to the is stoke the Takush Dokus and shin Bishi Sarain and Chin when the Fort Larga because Bishi the Laird le Nadini and Shinatop play le Shkain Tehop the Tehop the Augustini it's in Gaeltacht and think Gaeltacht top fast we law her agus she trace with the for a notch the Carolish fast gen so Tadesh na own but Togisha Kunuv own realtor Slovak Caronia one counter Gaeltacht on the counter ear good their father she their father brahers yeah agus Louis tú an realtas an sin ach an manan tú úsáid as an serviceú poblí tríchléige agus like King. Yeah, I mean stocha sagam Kane serviceú poblí úsáid ní búlam na Gordy ro vinnic weeks to do it like teva mother shin nílas like Beja the mother go to Gaeltacht count in a rinne de non er glen to Shakar who mahaki ata out an ishna nur ragling on machine and phone agus er shit that pain Ryan at all got it August 10 to street and then Iron Star Ken Changer go all do such so tasha what needs aske in Mali and Chin now more a big shape but have a mother shin is token new such more on than a service by vision and others go on stan on a door deep come together. Ach leirin tú gailge gach lá ag obair so sin an défriocht an sin buin tú an gailge. Mit gailgen just sa chat comment the gailge ma van Kayla agus tá gailge na páistí agus tá siad ó kan ceanna so go hain níl long gailge go taking check out the rollish but so tá sé mar quid an saoil agus come counter and John Mullen Carr the rare is a learn to August to will team player in the shop the scaffold machine the hugan aim in or there I mean fact do dini turfy dar go to learning well I can run this mo hardy nog dog dini trust over the raw come with the learn in our past because fact do actually small dini the counter in Mullen Carr vision off to soon two fast to counter shop but tasha such a team player glor balti but rud a hug me fi dar spraggin sé dini team player expression on made a clishin she gwelge but vi question chinny sto you fi fast
changa agus bhí sampla agam sin de Gaillimh agus cairn de Gaillimh agus dearhan na niscú le wadís mo gailge le clistá sa cahar ná mar a bhí fé blino hen ar fé gúig blino hen. Nuair tá siúil síos Shop Street just clisin du gailge ar an sráid agus malach nar fúla mis blianta hen. So it's rud ínta go bhfuil si sin ag chat amach níos ládra an isis. Cinnte. Traic, cad é an gaisce is mó atá buinte amach ag cuman na bhíon dar leat? Well, Capman rud is talkti. I mean, coming to be in Traic about player ruddy different harna blianta agus, but on concap shin agus on spruck shin on Gaelga and normalu agus on bagage of Wintanga agus shinne and rud is talkti. Tashi Traic torlu so galore irgalti Traic shot the makas and agri that tashi immer raya gupper the agri the different atá glór an account agriti come on sin ag bunu Wales golna agus an banta le sin agus tadínis na man an is atá Traic trí kommen a bhíon agus a lehéid ach for sheet is stoka rark different antanga agus sin an rud is smó atá kommen a bhíon gur a buintach ná go bhá godíine agus go mai an bagage sin buinte on changa dove pizza agus the brano she there in changa mar rud ag an diffru agus braham like nur atá ruddy inta Traic torlu nose nur be Coláiste lurgan ar an late show ag cosig mailge vi sin an top because be pizza elegant bagage to winter on changa dur a horle nur torlin ruddy clude sin agus like nur Thomas Sweeney sheer dinne gonna be a lyricum in station radio being me playla agus vi the raw be mer lerfing Gaelga agus near Gaelga gan lad chop in go around agus dirche yeah been dini glurrig outrunning Gaelga an tamar fad be fad textna igor the coronas it's heroes are ghosts as Gaelga there's me yeah type nu le there's shinai there's me yeah or hind to it there's no cuz it's an Irish and just near Sweeney shay came fan nach shine shay ni Grawain it was sin a nomad nor a Dorchin Abchin a Rashlam for Sweeney shed and Cador ya tin fan our hind me but vi Rudagan does an bagage and bala biogan shin atá a rish she is in camera fad agus some sauce that will come to be in Traic quidulishin Kamal in a group yella na hoga yella ta Traic yana harna blinta the gachtan a Traic a fisa yana kana shin of went agus is crochet small atá own because Neil Lane we knew more tape here than a groupie shot or fad Tom Jagai group ta lawn upper Jonah guest I mean ta kui Kate in a Jonah a Carol na come to being gachtan agus is more and made shin agus today when of shin a tar fall agus a Carol and douche but is an rodella luhin a Dave and bagage to shin rud a hatten gomorlum is queen of blinto hen Hanig Danny O'Reilly on a coronas Hanig shake the GNM up and toastal of insagin Darren Sarah agus Hanig sé an con type nu leach a casa in Welge an ordan so Hanig sé amach arenas far bra agus an amagam do far úsler fad Hanig sé amach sé úsler an ordan anyway agus vi sé fall réile shem and nur vi gachten see she so vi mile le gavile dinnen sin instant hallas an ordi soprano sus agus vi Danny O'Reilly ar nordan agus durche konstatá agus just fi an bagage of intanga e gimo vini over in our father vi hala she shot ko nadur you know Kane fan after shimmer shinne agus sin preach is I mean be an outrun gehin depression but just godorche shin agus go she's not brand new or then I can go watch there on television they do such in changa merkana kyanga agus so vi shin on top so ta come to be in Traic galore yen an shin it even normally agus shin on but talk to gente agus o bunny way is ceist chuínse í an céad cheistile ná an gapan tú go mbeidh an Gaeilge fós bio igen 5 bliana? Yeah, I mean it's Niacham came fan nach meag sé de bhór an bailach go bhfuil sé buga agus ceapan de réir sama de go a rice na bíon tá roin gnáróid rudí mar seán ní stábhachtí doing the day ar ahantas hain agus a tuiscin céim muid agus a lehéid a ceapan go mai sé sin níos tábhachtí by Deshin and these, you know, Tashini says, can ish, on Gaelge, Owlam, the vor apps of this really different the car fallen ish, Harmer of Isha fake with Bino hen, August by Shini says, Garish again fake with Binella, Tashi Shaw can
tan technoliaach tan peru le rudi cosúla seo. So ní echa main ein fá nach meid sé agus predum go méid sé galani sé raya fás. Nu men an a heú dúra conas mar a bhééis sé an chuig go blian. But tá mé teach neart mis nach agam go mai antanga fós ag Ferbert an chuig. Ítach. An ceist dearnach atá agan ar a Traic ná, céint ábhacht atá ag an ghfuil godite, agus an bhfuil ein multi agat a gwine atá géir an ghfuilga a elam nó a scapa go nádortha. Well on is stocha an ruddy yearhan fin gwelga agus like near togu le gwelga me am la clear be dimmer go gwel skull agus in dimmer go skull verde but near lermer gwelga sawalia an rudaton gwelga trace mo hail hevru tá ma hail nís far at vor gon gwelga out so sagamation so some good trace deshna all agus just tan of a winter and sales bugger in these far for going belga agus new make gear of a cahanus or in the knuckle belga aku absorbent to be rail of a sort of makra with the rug will do these squaling on may or payroll but her rudagan and shin mohim will make kangles the rudagan these ladra o magukish agus o care the honic growing who will rudagan and shin these ladra and chin or the borg will in belga usage so tá sé cínte treéis per go mór le a héil agus dum rud é nar rimi me go dtí Rosmuc nó sin a níidir go sé ní a conspar a bheith men is but é dé daine gur wallo an ghilga elam níl se riamh roiénach le bheith tuairtfiú rudí mar sin is cuiinem tá scéal an seo in mullen cear go raibh nar bhí cuman a bhíon an seo dul sios na hopefully bhí na cluban ag cuman a bhíon agus sí post an seo mullen cear but bhí far ear car lumsa a caiú ro lu a brino brin bhí sé go Galway aimimsir le cuman a bhíon ag an ams na hopefully agus bhí an club ag an mullen cear hus sé Kirkle Cora le tiismóirí sa club agus hánig tiismóirí gin Kirkle Cora agus in bhána go a hánig bhí an spéisiige agus bhí sé fém an ghilga agus a fios an ghilga agus an duine chéine a bhunig na ghilscoil na tá ghilscoil man gar a bhunig an tiismór sin de bhór an wow well pizza and spaghetti me kinch go rud ag an bresha ege tanga dinner vi go but tá rudi mar sin a toru or fud na tire find these spag a bugan si the rile agus nil se ri ro luanu roéna kind of a tour fui but ni ein am nís fer an dúrachanish kun kinne yenna will to concur le which belga but tá na dena sin an like tá rudi ar nos an pop well agus nil sheets in kind of ag den of ein brehúnas caidan ghilga ein go ag siú seach doras tá siad san sás mat a daine leir ghilga sinna tá si go reáil agus mar an ggéin ag daine óga tá lá deisna acu a go háirdathe mátá si den an a bheith fastar cuasí sé agus tuigem nachúil sin mar féidir de gach duna óga go sin is sto an ligacht atá ann sa cuat mar leirtí cuasid gus tí dúhe muna bhfuil an targad agad de go flash sa saora bhil tú fá a taobh hir a déh na ghilgaide so tá rudi mar sin gur ga aigehoortir but tá golóir deisna teamper agus tá golóir ó club ar fád sa tír gur féad le daine óga bheith freistal but daine de aonis tá sagan bhfuil golóir deisna trí le bhéile déh cum an ghaelig agus na rudí sin ar fad agus tá sé sin trééis fás go mór ó bhí mis go le an chláiste trí ag tú san nó ní an cum an ghaile peachtasúla sin a dé na chláistí trastan beir ar fad a siad ar fad trééis fás so tá golóir deisna ann it's just I think Captain Mendini borha go my brehúnas genta agus ní hin mar atá sé nuair a hen tú ann but it's a gira an céim sin a ghlacha don tú chuid belga Herbert sin méid go gá de tíanamh sin tein cinneh gá a déanamh agus ceróid daoine leat ar an taobh eile nuair a hen tú seachta agus it's just a sinna chuir a good Cínte Traic gur míle maith agat War tú tríd na ceisna ar fád gur le gut Kam go go hí a ceirtá si bh leis an Podchraoladh segus me tuéis ban ar golóir den na cína tá tafta go dtí seo agus tá siríach má agus fair féidí féin so gaú rud atá si chuisteach. Gur míle. Slán.